Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ka District Hub for Empowerment of Women jong Karibhoy District. Kabade ka Shnat Rekam hapo ka Ministry of Women and Child Development lingba ka Mission Shakti. Menta kasngi kalala ban penlong ka jing rakhe karpang ka sngi jong gi khana kan thei hak berthei ya ka balatip kum ka International Day of the Girl Child. Hagan jing rakhe ka bala penlong ha IVCS umdihar lawan banedon ringkat da uba Orville I Masar. Deputy Commandant jong ka Meghalaya Police 6 Battalion kumukong san haringkat ka jinodon lang kakong NF Sun District Social Welfare Officer Karibhoy District kakong SM Bank District Program Officer jong ka ICDS Ribhoy ki officer bat kindong tray ka District Hub for Empowerment of Women ki khana school kan thei ki long kme bat ki wei de kakong NF Sun kala pentip ru banalor ka jing penlong ki program bapher kum ka self defense training kajing shondur hapring ukpa bala ka khun father daughter selfie kajing thong ding ha ka kerteng jong khun kan thei bat kajing le kai skit ban pen shai pat ba kumnu ban ai bor shu yaki khana kan thei ka thong ka ba kong san hi jong kan commission ka dei ban pen tikna ya kajing em ka jong ki kan thei kajing ya da yaki ban ai lat yaki ha ka puli puthi bat ru ban hi ka ya kajing le khu le suba ha ka por poi jing poi jong ki khana kan thei ki bala sedang khi samla nakaliang uba Orville I Masar habakran hakani ka sngi kum ukong san ulagan tu ki khana halor ka jinon kam banang kumnu ban jiet ki paralok ki babaha bat ban kyar na ki kam ki basniu khnang ba ka jing em ka jongki kan yat bet yat renti bat kin poi shakat hong ka baki angnut ka jing kan rei jong udrok bat ka jing bun jogi khana ki bangop ha uni ujing di ubalakta shikat de ha ka imlang ka salang ka de ka weipat kamat ka bana kalyang jong uni uhe officer ula banjur baki khun samla ki di ban kyar na ki bakum kini ke jing sniu ki bapenjot ya ka long yeng long sam da ka baong ba udrok omdon sor omdon nang kendong bat omdon barius pa omdon badu ha ka ni ke sngi la penlong ru e ka skit lingkot ka ba ajing pen shai halor kumnu ka jing bakla jiet e ki paralok khamtam ha ka por khana ka wanra e ka jing jot ya ka lawe ka jongki bat hab ban e no shiteng por ya la ka jing puli namar ka jing armet khlam dei por Pamaladun ke jenis mobil yang kami berjumpa, berkelana berkala awal. Kapag kayo makakadang syong kuslay mabay ng school, inyapay mabaging talok jumpa kibang kinaniyaga. Maka, wala iba tulak macam nasi di ikan ah. Wah, masih syong. Boleh ditang eh? Wah, itu saya. Langsung mana? Itu yang ni dia ikan berpijak, ikan berpijak kalau ni di parok, mana yang dia nak? Ya, masih syong banget no. Jadi ini. Mana nanti sampai dari ikan dari sini kalau ni mana yang dia nak itu parok ini. Oh, mata baru ni masih syong. Saya cakap eh. Tak merah rumah, dari sini. Oh, ini juga kilo lah. Ini susah. Ni saya tu kan ni ikan. Iya, tapi itu apa sih yang kau teks iru itu picture ke phone? Iya, asyik. Kamu teks sama. Kita kamu banyak semua. Jadi itu, hari kita kami tu lagi. Ini kita ketemu. Oh, jadi kita buat hari ni tu lagi. Nak? Kalau kamu pada cuma dengan itu mudah kan? Pasnya tu belum pada pasnya pun tahu. Dengan nama apa kamu? Oke, nak ganti masih tu ini dah. Nak ganti tu. Gede, ngalih juga.
Mga apa siya ko yung pindi ko ka for the pats no. Apa siya ko the taxi people na to ayude. Ano yun na? Wah, bakla ya? Kung kita kondisi apa bakla mana? Oh, drogi na yung mga tundot. Kino terus ni na ako bakla pati. Terus ni, mana tak terus ni? Mana bakla na? Terus ni mga wala yung jupi. Oh, Tumpay ko po. oh, pero kasi kanya namin kwento. Punta din lang ang siya ng programa pati gusto na ba nasin yan. Kaya, dugas ni or na munjur eta mga bakla ko terus ni nang mabang marami na kata na munjur. Oh, kami na. Yo din. Balik, manda ka yo ko ka. Kaya ni ko ba na ni kay kung na pwede ni muna ka pata na na mga yo para. Sudah berkenal dengan Gus nggak? Ya, hindi ko kitin din naman na. Itu si roti kan berkenal dia. Siapa yang Siapa yang Gusto ko nito iyo. Yang menikah ya. Ah, betul siapa? Tipis dari yang lama nih, yang lama. Tahun berintang terus ini apa dari sama nggak menjur kan nggak kau yang apa? Yang mau malah berapa nih? Nggak roti ba na wala na roti yun ay sana no sé Yang tadi siapa? Di mana? Di Fantasy punya laptop eh. Iya. Kita ada kodok. Dalam jauh ni dia. Kita kali itu punya tusi ni pai bawa dengan polisi. Ayo jawab kembali ke khusus ini ketemu ini. Kapag susi kaniyo ini nakalikat lamang ito. Dalam pagayo hata pala agnet hakapunta kepada menit bagubang kilo o kuya at sumayakan. Memang kata kayo hata kalatak sa kajing bislay pagpunglukan ito siya layin siya maging pinipang. Naman kajing agnet hina jo kayo hata kala siya ipen kakaiman kasalang magkata kalakta ay kajingman kajing paghan kajangkan. Kala dule no ay kajing puli kajangkan. Pagwan ko kalay siya di hospital bansya suma kami yung kinong kijinyara palamang nakasangka nakapuntak ibang kulit ibang katras ng siya ibang itok mo ikapiyan ng iwan. Bless you all. Tapi kemudian lihat yang harus dibuat yang let's go. Ini kalau ini mata style buat malu. Ayo kak. Iman berapa? Belum pakai yang saput sebentar. Kom. Jom. Ani. Kenapa masih sebenarnya mau kenapa ni? Oh. Anda kasi yung malaking paman yung makita mo na paman ng punang tulog bro. Hindi na, bigyan lang. Bang, yang gabung ka, yung labalang pupunta mo, kung panahintay. Masok na. Hindi, ang nagpagsyang. Buwan na, pinagaling yung gabing tanasa ko sa parang ito. Nalilakaw niya yung pinagaling, nalakaw niya yung pinagaling, nalakaw niya Tingin niya sa China, gawin na duro. Sajil mau deh. Background mo, pinagigyan dalot-dalot ka.
Ini nak sih cara mana koyo cara pembunuh lebih lagi. Kan hari kita bagi peringatan juga seni pembentuk poskul. Ani nak apa yang peringatan? Ani nak itu apa ini? So, kalau nak kasih nama kalau pemicu semua tenaru kamu. Tamu ini long lagi pun kita terima ni sort tempat dia lebih banyak tempat ini benar ni kan? Bisa biskunya ni. Dia film tak tahu mana ini. Tapi ni nak cuba ni Kristian di Padawan. Ini tengok ni ada ni mana? Tapi apa tahu dia ada? Oh, nanti yo sama yang tinggi ni kita tahu. Oh, ini. Dia tak punya ansar show phone nama lagi nak yang pen nak sekali mati nak tanggung nak ni nombor. Ya. Information segi pada committee kemarin yang rekam kelaskan kabul ke experience, kabul ke positif, kabul ke negatif. Jadi positif dibol. Kalau anda ni jing setelah mensiap tu mengat di police department, bayu yang datang ini beri kalau jing kemen dengan siapa ni. Nanti expert ada jing yang beri macam kalau expert ada jing yang macam kerja ikmik pah ni beran kalau experience. Di mga batay start ikam nonahi ng dan hockey. Parang ang kaway bangala. Nalakan sungso kamtang na pemene ng basket ko mene. Kalau basket ko itran ha kata naman ngayon din ang pagkat inihina pagti inahina ilang confident ato kaya to kalau to kay ka fair mahaya nga naman kung college or school naman kren ang parasyon ko kaweran. Ano man kay rin dito na pagkat. Jadi kalau nak tengok nak sebentar sambil keren saudara, pasti kau besok. Kata, kini tu kini program kau macam kata inisiatif kini honorable CM juga. Kaya apa lagi nak sama? Power lagi. Nama kini baru orang lagi kini social skills kau kio. Kau macam lagi kau kini kita lebih encourage lagi kun. Orang kau kini program dan lek skill. Oh, jadi kuliah kau tentang. Jadi kuliah kau ngaruh kalau kau ni ada yang jadi kuliah, ada yang nak diperlok nama ini. Diperlok baka jin chua bakod ba? Di mo spell ipi pinangret of course ini sedih happen. Diperlok juga define ni. Diperlok ini mengilang. Dan ijin diperlok diberkat chua ban tu kasih ilaikan sang dikang dijam ya kan sunung yang ini ya saya gajim hidup keulang. Dan kita ni diperlok dibersihkan semua bau, shelek whatsapp. Kita tahu bahawa ini problem. Nama tadi filosofi Bun i jiku saya betul. Drugs, kamtet lana virus pakai hidup, kini nong serna, kini nong pendam kamtet. Gila poi ki ifriwin lu, lese menang pi virus pa. Di kimi pa, ikutang burang. Di ukun beli ungap, ada drugs. Kamdan kata kasar, kamdan kata kan nong halalak bonsin. Kalau kau bisnes haru kata beli. Kamdi ga nong pi, kamdi ga jimpang. Kamdi ba udah nong di drug bagi haban show you interview Betul kata ga jimpang. Mihaban sumat, kamtang fi kiperlok ikun ikti berang duit menoi fi kiperlok fi kalau fijet kalau konsam hadu kata-kata engage yourself in the program to be there setengah bikin lok untuk bikin setengah dia bikin dapat untuk kekan confident ham tu kamtang ibaroki sendiri nak dan tengok tu ibaroki di habat ke bahan makadang kan tong ba lada mengasong di jangan dan ni hafidan ni haballe gadi ini kepausaian. Everybody mafi idan lai jong individual DNA baru. Adong namdi jangan namda hatu si ngahamdet dan polok semno. Namda belit dan polok kan berasitri kau belum dangerous lah. Kalau yang ada jual dia, misi dia. Tidak kipor mencuba apa? Mereka cakap kata. So maybe kata awareness dalam very important kata mikna samla kata mikpa. But the way we issue apa mental industry condition tentang something drugs. Drugs is important. Mental health is also equally important. Jingkot jingkia jongka jingmut josephat. Kata kali gawe ke batun judan bayar ke. Tinlak news kita ke sosial tinlak bar kita belum mesti yak nak ada jom mobile phone nak ke pun tidak. Ikna sama jungi picking up. Kata baru orang itu gadi bomdan dah jingkran hi ngasam. Alhamdulillah mana keno alhamdulillah issues kita cek kita ke bagi limited. Tambah mental health issue mentrafik. Iklan kami kepat, iklan kusuhan, internal juga yang dekat.
internal apa kemudian pat kata lu kali major problem imdan sisa kamu kan haji implement apa kaya mental health topic kemudian kata di topik apa mentang ila asa explore na pan na hakini skill ina kono ko program the government look initiate ko na programs when it comes to mental health dari ko way ko kung feed me paru ila I contribute man kasi for example man kasi iga I contribute lit ya kai lit step na lit ya kai football and ile ko no ka kam ka I man kasi ka routine juni sangat ka routine ka phe isong biya kamera impo asyo buntu do iparlok ne kadang something ka phe harta ko matay kung kimik pa nangamno expert matay bilang expert mo pidi balak kung kita ke problem kan kita punya syam penetrate itu squeeze ki hoy ila anu kali ki tama squeeze ki lada ila but you are not judging him or her tamba fikwa sisa ba kitep ke problem judi nanta ka sabi ka squeeze ki ka sisa maybe the problem school maybe the problem here maybe the problem kung kali ki problem ko mata teenage pregnancy also kali ko very big issue so many things are there no kita malada kadang open communication lada kadang open communication kung police department to encourage bit barbar man popol na sama schools bagaimana hapo police station malbanwan police station to gari gawe asay makimita nga kay bilaya iya nang tinggi balon police station na daya nakam nuot na naman lo anot ndan siya ang kata ginting matan aba fiye nga mga suwat na smile ko daw na police station na smile ko siya lagi smile gitu mas onge nga mas smile gitu hoy kam jumigit kya yung sa juga kita sistem basta admit yang surat yele kam chat na jenjang kam police department magalang ko way ko balong rewarding hanu kata number 2 naka police department ru nala yo kasi samhang kani nadi uri wala ko free mo siya bakit ang pagkaran naman kanyo ko naman wanyang next month pagkan buka di ba exercise number 5 ka experience yung na encourage ki idan ki vacancies la siya skill ki ban sa mina police department daw ina pa rin if I can see you as an officer kanong ko comment mengido kang pelat ikibri di dalam aware mengido kang pelat ikibri di dalam bersyamhang ibanyelak di department syafan kumi ka service kadang ya mandir gila ka retire mengido kang punya ki kumi youth dalam nanti banyak khidmat berkit dan ada advice kumi dan let's move this program ka cek program mengiolak keren ni sana samla ni giramba na bolong ni maka hidup kunjuk renenga batay nga basa dari kata problem ngal mo tek ada kam awareness na awan ay awareness na majing siya ada kam siya awareness na ti tapi batay natin sa balong umni menta kim pada susung habibi batay nga apa benar makamdan kata jing na jing start gambut kami nang magpulit pa social skills jing nang balkaran kali kalong most important kanta pinang istam di bishop yang handang kam na jing pinang istam interact kran para sama kran dikirang ba kata ngari kami Diyo ta diyo kung siyang anta metali kung kapatay mata do niyo ibdi na samaj ni ang ngala kanan na natin dengan siyang daw ke India nas college ki hotel ngala kita ni kan samaj ni ji batay ki hotel pajnay ha pinumundur ba pinap hasile jentiya na daw pinumundur kami na samaj na ni ji mata kaya siya ini kita pinap ni kita na hasig na mo tsaka nung suto mo baliwan ni ko ta kini sila hantu pisala kasi yung tibun kaling haru mata habu kita sudah kita ahli social Japan menetrek so haru mata means kalau apa ini maka GM social media dari aware ke belum beneficial haru mata kebadan kam kalau sudah belum dangerous haru mata ada lagi bulan kapuat haba YouTube ke mengatrai ketaru kembahan tentang bigi samlang atau jadi influencer kuat use YouTube ben khani ka jimu chukar khat ben khani ka jimu le joki you sangat aru ka mandar hoy if you pick real se shan kore si kataro I don't think it like helps kam shan ne hoy hindi ko basta ka past time hoy but at least that should be only 20% 80% should be spent using that platform of new information yo ka pathe it's all of you that I put nothing that kedan sun kedan ni namin sa kung full hello class 12 BA first year I think ini kali black and white kang man suday karo mapenjat kami usah pada dia first time itu entah nak ingin menjadi mabiyo ke social media hakti that if you use it in the right forum in the right way get the right information natai kano banang jikong sana itu anang mutul sisa banang kampun jusuk isona orientasi video penyekren share information by kalau dia datang if I can just touch one dengan anak tersebut ini wiru tak tahu nak apa yang
Anak tayo ang pahi balatan kontan topik na mga kaibig kaya bon kitang bijang mo elit ang ada puja ibis mahaman be. So thank you so much for this opportunity, madam. Thank you for this opportunity. Apo kami ka ICDS middle ka scheme for adolescent girls. Kata kepada yang kesal kelasnya di ayat kita kejimbang. Balai ayat kejimbang kenapa mengintip kita challenges di kelasan lah. Lagi jingit di kelasan lah. Kadai kita kejingduna jingduna akan jimpang binabang mengikutkan low nutrition. Ni dan kena sama tu majority lah dan head ni kong kesan tu kibro all of us lah and the next. Mo se kata start kajuna senam agak nak kajuni mo kita di challenges ni. Kita challenges ni orang kita low health kita belong di beduna kan syakat lain ni lo kita ibu kena buat sesuai deh. Ia kadang sekolah challenges di adolescent girls ada yang katakan teenage pregnancy, kajing lock na ani kajing pun kaki adolescent stage mo mapatai ka dulu. Tidak kata kajing tak scholarship for she take for school dropout. Kajing le kajing syak le haki baik bullying, le syak bullying ni. Buat kelab deh nak campaign dan nak action rang mo. Tidak kata kajing tak mengelak kan essentially jadi kata online harassment. Kita akan online akses di online di mobile phone di internet mo. Kacing kong laban pedang ya kami terhad kejuni kata body image. Ngimpun dan tidak sengaja yang sengaja report ya. Kata body image ngimpun. Kata challenges kemudian di pelaksanaan kejuni mo. Pensok kanika program di belum mentar kanika basic the job that around dikatakan kami singkna dari International Day for Girl Child dan kita kimat usul bagi apa suatu mo untuk dari basic I'm coming. Thank you so much, sir. Kiyo ibu ya ke cash prize kebesaran kerja income.